هفسروکی دم پارتیه ده چارچوبه پروپاگاندای هلبجارتنانده لقرصا باکوری کردستانی بو. دی میتینگا پارتیا خواده درباره پرسا کرده رخنه لحکومت گرتنو بانگل سرو کوماری ترکیه گرگو çıklı zeytuni direji kurdan bike. Şimdi çıkmış sanırsın dünyanın barışını Erdoğan getirecek. Naha derketi dod beji qey Erdoğan de aştiya cihane pek bine. برایمن لولاتی تا هر روز زاروکن کرد و ترکان جان خوش دزدن جنازهین جوانن کرد و ترکان تین لشونا کوتو آشتیا اوکراینا و روسیای پیک بینی تو چمال گل براین خواهین کرد آشتیا خواه یاجواکی پیک ناینا و ترکیه ناکی ولاتی هری بهز ای جهانه لجهانه جو آشتیا حزدکه لوه هلبجارتنه بجه از السر سر کردان توب تفنگو گلیان ببارینم bize barış. Bu sevdalar bizim, bu destanlar bizim. Evji dema gehiştina serok komari Türkiye'ye bu ameda paytaxta Bakur. Serseran, serçavan diyerek bizi bağrınıza bastınız. Recep Tayyip Erdoğan jî di çareserkirina hemû pirsgirêkan de amade bûna xwe bo gotûbêj û diyalogê ragihand. Lêj bu vê yekê çend mercên sereke hene. Biz zihni özgür, vicdanı özgür. ام لگل هر کسی فکر و وجدان وان آزاد به و اخلاق وان تمام به رود نو داخفن به هر کسی کو ناب دسته که امپریالیستان را ام رود نو داخفن ام به هر کسی کو خود دوری هر آوای ترور دگرن را رود نو داخفن ام به هر کسی کو خم ولات خو گل خود خور رود نو داخفن ام به هر کسی کو رزیل یکتیا گل و ولات مو بردوامی دولت ما دگرن را رود نو داخفن هر کسی کو به دست کفتن ولات ما دل خوش بو به سر کفتن و شاناز به به وندا کرنن و نرحت به امی به وان را رون نو باخفن ام به هر کسی کو دخوازن دست سالیا ترکیه ده به مرا دویریه ده بمشن را داخفن و رودن Herkes de oturur konuşur. Ji destpêka damezrandina komarê ve yek ji pirsên sereke li Tirkiyê pirsa Kurd e. Bi her hilbijartinê hêviyek di dilê bi milyonan Kurdên Bakurê Kurdistanê de geş dibe ku bigihin mafên xwe yên rewa û destûrî. Lê piştî hilbijartinan Ewropel cardin ji aliyê siyasiyan ve têgirtin û zêdeyî 100 salin li Tirkiyê tu pêşveçûneke berbiçav di pirsa Kurd de çênebûye. Ferdî Îsak, Rûda.